Hey guys, saya nak berangkat ke KL. 23 hari bulan. 24 hari bulan 9 nak berangkat ke KL. So ada team building di KL. So saya kena check in dulu guys. Jumpa di sana guys. Bye bye. Guys, sudah masuk dalam Bilon guys. Pulau Bilon. Dalam pesawat nak menuju ke KL. Okay. Member ke hotel. Salah. Kat KL. Tipu dia guys. Cakap pakai ESA. Saya tunggu-tunggu ni. Welcome to KLIA. Lama tak pergi sini oh. Lupa saja. Lupa saja sudah. Tim. Dia cakap boring ke tim. Boring ke tim. Tim. Dia cakap boring ke tim. Boring ke tim. Naik bas kawan, naik bas. Ni kawan kita ngantuk dia tidur. Hey guys, saya baru sampai di PNB Perdana PNB Suite Hotel sini, Perdana Hotel. So inilah bilik saya. Bilik saya yang tidak seberapa ini, sekejap ya. Okey. Ini ruang tamu. Ruang tamu. Dan itu bilik tidur. Itu kamar tidur. Kamar tidur. Yes. So belakang saya itu toilet. Dan di sini pula ya. Bandar Kuala Lumpur. Itu tabung haji. Bangunan tabung haji. Okey. Saya menginap sini. Itu The Intermark. Dan inilah Bandar Kuala Lumpur. Di belakang sini tak nampak dari sini tak nampak KLCC. Tak nampak KLCC dari sini. KLCC sebelah sana. Ini tidak nampak KLCC. So di sinilah KL Pusat Metropolitan, Bandar Metropolitan. Okey guys. Masuk lagi guys, panas guys. Panas kita pergi sini guys. Okey, lock dulu. Okey. Barang saya beli tadi guys. So kita ada dapur. Ada dapur. Dapur sejuk. Ada
Pemasak dan periuk belanga semua ada bawah guys. Semua bawah. So ini bilik tidur. Okey. Ruang tamu sana tadi tu. Tu jamban. Toilet. Ini seperti biasa almari, pakaian, sama juga sejadah untuk yang Muslim, dan ini dah. Okay guys, kita jumpa besok. Besok kami orang nak pergi Melaka, dan besok kami nak pergi Melaka guys. Nak pergi Melaka untuk team building dari company. So kita jumpa besok. Stay tune. Selamat pagi guys. Sekarang kita nak berkemas-kemas barang dulu. Bawa dia pergi bawah. Kita nak pergi ke KLCC, berkumpul di sana, naik bas dan pergi ke Melaka guys. So tonton video saya ni hingga habis. Jangan lupa subscribe channel saya Tupa Peter. Dan lupa, sekarang jam menunjuk 6.25 pagi. Saya berada di KL, di PNB Perdana Hotel and Suite. Ya guys, tonton video saya seterusnya. Selamat pagi guys. Sekarang saya berada di persiaran KLCC Jalan 1/68. So sekarang menunjukkan jam 6.09. So saya menunggu kawan-kawan untuk breakfast dekat sini sebelum kita orang berangkat ke Melaka. So guys, selamat pagi guys. Dan kita akan ke Melaka nanti guys. Tu tempat breakfast guys. Selamat pagi guys. Kita breakfast di itu dia, geng-geng dari Labuan. Mantap. Selamat pagi guys, 8 pagi. Wan Anwar tu ya, tak berat Ron 95. Hey guys, kita orang menuju ke KLCC. Berjalan kaki dari PNB Perdana, dan ini geng-geng dari Labuan ya. Geng-geng dari Labuan, kuncu-kuncu dari Labuan. Gangster-gangster ni orang. Bukannya trip kedua kah trip tu? Sama grup. Ya, orang situ senang lah. KLCC terlindung lah. Depan dia lah. Malah agak lagu depan. Ya.
Dan kini kami berempat telah sampai di KLCC. Guys, jangan lupa komen, subscribe channel Peter Tupa Peter channel. Channel dia pun berlupa. Aduh, tengok ni lah. Ambil gambar lagi bah. Oh, mungkin itu bas kita orang. Mungkin itu bas kita orang nak ambil tu pergi Melaka nanti. Dan saya berada di KLCC sekarang ni. Inilah bandar Kuala Lumpur. Dan bandar Lembaga Getah Malaysia, Star, Ambeng, KLCC yang megah ni. Dan itulah kawan-kawan kita yang menunggu bas. Itu mungkin bas kita orang itu. Mungkin bas kita orang. Sebab kita orang sharp 9 pagi berangkat ke Melaka. Hey guys, okay guys. Hello guys. Okay, guys. YouTubers coming. Okay guys. Famosa. Guys, kita berada di RRR Seremban yes. dan Rawat. Nak pergi ke Formosa Resort Melaka. ya, itu dia. Okay guys, jumpa di sana. Video kan. This because of we supposed to start our program after lunch, but unfortunately most of you are received very early, so we will start our team building. Our first session we call it ice breaking, okay, before lunch, because the lunch is not prepared yet. The lunch is prepared by 1 o'clock, okay, and we will start our SMK. Is it okay for you? Okay, and all of you look blue today. Okay, look blue today with the beautiful dress and so on. So I feel that everyone are prepared in the team building. You already received all the information early, right? Huh? All of you already know what's going on for today's one night, isn't it? Is it? Sending big waves in the motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Do the right song. So the walk cry is 1, 2, 3. Makan, makan, makan.
Kita ni. Emas jati saya. Emas jati. Sini makan kan? Thank you.